Dipohonkan juga ya Allah taufik dan hidayah yang berkekalan ke atas baginda. Kurniaan yang sama dipohon kepada seluruh usrah diraja sekaliannya. Allahumma alimna bima yanfa'una wa'afina bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Dengan keberkatan majlis perhimpunan ini, kami mohon taufik dan hidayahmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan keselamatan. Anugerahkan kepada kami kesehatan yang sempurna, akal yang cerdas, hati yang terang, daya ingatan yang kuat untuk mengalami. I will be sharing a short review that highlights how science, technology, engineering, and mathematics inspire curiosity and innovation. I will be presenting a brief review of the book The Boy Who Witnessed the Wine by William Kapkova and Brian Miller. Let us begin. This true story tells how William Kapkova, a young boy from Malawi, used science and innovation to change his village. After reading library books about energy, he built a wide mill from scratch, materials to generate electricity and pump water during a drought. The book celebrates creativity, engineering, and renewable energy, showing how knowledge in science and technology can solve real-world problems. William's journey reflects the spirit of STI and STEM, learning, experimenting, and innovating for a better future. An inspiring read that proves innovation starts with curiosity and courage. That's all. Thank you. Terima kasih Adik Raja Nur Amin. Stand dalam kehidupan harian. Go, belajar saja. Stand untuk belajar saja. Go, untuk hidup pakai that stand. Go, okey. Apa maksud stand? Sains, teknologi, engineering, matematik. Kalau siapa boleh layak S nombor 1 kehidupan kita. Okey? Kalau adik-adik nak tahu, saya dulu bersekolah di sekolah menengah sains macam. Kenal tak? Tahu 5 tahun. Kemudian daripada sekolah menengah sains macam, saya ke universiti. Okey, universiti di jauh Indonesia. Oh ya, 6 tahun. Okey, sekolah rendah tu di Kota Baru lain 6 tahun. 6 campur 5 berapa? 11 campur 5 tahun belajar di Indonesia berapa? 16. Lepas tu nak jadi pakar, kena belajar lagi 4 tahun.